Poštovani sugrađani, danas u Dragoševcu, mesto gde je naša politička opcija bila druga kao i u svim drugim mestima na proteklim lokalnim izborima, danas smo došli da krenemo u rešavanje onoga što smo u kampanji obećali. Naime, na prijavu meštana Dragoševca i naših simpatizera iz ovog mesta došli smo da pogledamo u kakvom su stanju mostovi u Dragoševcu, obzirom da već dugi niz godina nemarom predstavnika mesnih zajednice ovde u Dragoševcu ovi mostovi nisu održavani, nisu farbani, nisu na adekvatan način zaštićivani. Mi smo došli da snimimo situaciju i da već kroz koji dan krenemo u realizaciju i ostvarenje onoga što smo u kampanji obećali. Sredit ćemo za početak prvi most na ulazak u selo, a potom u proteklim danima i ostala 3 mosta koja su u Dragoševcu u katastrofalnom stanju. Pofarbat ćemo mostove, srediti ih i dati na upravljanje meštanima Dragoševca kao što smo to i obećali. Ovim putem poručujemo svim političkim liderima, subjektima, društveno odgovornim licima da umesto što tuku ljude, umesto što napadaju političke neistomišljenike, bolje im je da uzmu četke, da uzmu kompresore i da ofarbaju po jedan most, da barem našem gradu pomognemo onoliko koliko možemo. Nećemo mu pomoći time što ćemo prljati sliku istog, već ćemo pomoći zajedničkim delima. Ta zajednička dela mora da su u kontinuitetu prisutna, ta zajednička dela mora da su oličenje naše politike i ta zajednička dela donose rezultat i potpunu pobedu na predstojećim lokalnim izborima. Još jednom srdačan pozdrav iz Dragoševca, a javljamo se sa urađenim poslom i sa još jednim velikim delom za naš grad.